Hello friends, welcome to my YouTube channel. Think kipa ka video hon hin vet page je uin kipa thu ken se na. Ten tuna ka hin se ding hi le iti ki ven dam na hacker ho akona iti na WhatsApp chu na ki ven dam iti na ki save do dam. Ti chu ka hin se din EP la mam hi lo le iti bol dam iti ki save dam ti chu ka hin se din point thum ka hin se din chỉ video cái thêm khát sao đi hình na, à chú amen pen chú mi na WhatsApp hacking min hin hack go chú na ki save ding dan chú chỉ chú cái hin ball đi hi chun sao dẹp mai thế hin chun abula ko na zo na cái phát chan hin vet pe di vin avelin cái hin tiêm về thế nên chỉ chú iti ball du ham ti le step by step my screen ai cái hin pe di hin thì ball te ngai na ken nong kana ball in kum thum leke lang kana mangtan aphat dan cho ka he na ji chun nang hon am mangin ti a ka ade sa okay kipat masang kamin chu le bonga hin ka kipan ka video ho hin vet page je un kipa thu ken se ten tu na nang hok na hengwa ka se num ki chu hele lung set in like nin ball pe lang atha ni le subscribe nin ball pe divin ka hin thu me okay pan pai taw tin a video cho ahung sab di hi ja chun gang chan pan pai taw na ama sa pe nai hoya che diu ham ti le che diu hilowa ka hin se di hin khat he che na het ep alap pi ham na hi bola le tua I se diu hacking safe na ding pa chu ep alap pi ham ti le mi to naki ho na a hi lo le mi to video calling a hi lo le video ep am na ki thot to ham lim na ki thot to na above 18 plus video EP hiong le ne ki thot to na wa min a head do a hello le a hin hack nga amu the hena cho hacking cho hin cho hin mu the wa blackmail long chi the hi ji chun ki ven hi apha pe ne ti ka het sa hen ti chu I ti ki ven diu ham ti le ama sa pe na I lu diu na WhatsApp na lut ding na lut chai tin le ti a he screen a hung do dihin ahung do tin le achung langa 3 button ho 3 button ho nami ading nami chai tin le setting do le na cha thil tam ta min cha hoim cha che lo ding payment noile le a setting a he che de na tel che jo tan chai na setting na profile hung do de okay cha hi khat ga het deu chu thil ki bol ho jo se he a phalo lang hilowa education purpose na head band adinga ki thil ki bol hi je chun chiwang he na ki bol na nang ho thu na he wan nang ka WhatsApp hi hacker ho kona ka ki save no me na ti le chin na apply ding ka adai sa he okay chi pai ki nutin na profile hung do zo tin le account wa na lut na account wa cha screen na ka pe account wa hi na lut ding na lut cha tin cha hi security notification khat umin two step verification umin change number umin request account information umin delete my account umin cha hoya che diu ham tre two step verification na hi lut diu chi amasa ako na yung umay hinan wat samay umay hin ay wa mi tam ta in het lo ha kyon chon ka hin sei num lo hin ai wa cho het da pha na tenle mi tam ta no ne hin dong iti ka ki save dham hacking mi khanin ka account hin hack khale hin hack gole iti ka ki save dham ti hin do jo chon ka hin sim hin na phat chom video cho ka ing cha na phat chom an hin share ding chon cho ka ade sa okay to I two step verification I lu diu cha he khat ga he diu chu ka sei num be chu hele verification the two step verification ibda ki se ham china aje chu min a hin hack got ham alo min thil document ho ham a hin check na dinga a hin hack na dinga chu na phone screen lock le chu hilowa na WhatsApp lock amas a hide dan ai lock dan ka sei banga chu tabang chu na bol the na
na lok na ball the hin a hi wa cho chu min alu thelo a hi lo le min a hi lo le amu thelo dinga bo ki se in tuna ka hin tuna se ka ball hi a safe a hi mi min amu thelo dinga na ki safe he chu iti ham ti le la an hung lu ding nong lu chai ten cha hi application 3 star no ya he enable ki ti enable hin mi ading na mi chai ten le chai screen che lo hai na screen recording to che in recording ka ball gon have phone extra ngai ji achun ken la ka nei pon ji achu screenshot na ka hin ball ji screenshot hi ache lo ji achun ka hin sei tho de hin phaten anangai ding ka hin tem ve la ya enable na ball chai ten le hin chai he verify password ngai chai epp ngai am tile 6 digit passport na ki sim ngai na phone lock passport ham chong chuna ki koi thei na dei chai extra momong na dei la chu mong na ki koi thei na dei la aki bang na koi thei na chief whatsapp security chen na ki koi ding na ki koi jo chan le next na mi a le return ki ti a hin na repeat na type ki te chima ma chu na type ding chen na type jo ten na chi step khat na hung kal na mi khat ni step khat a hin phut wang yo a hin phut wang yo le next step na lai de ti chu ip ham ti le na gmail chi jo ten na chu na gmail ma khat na man pen chu chai update na ball ngai na pi ngai na pi chai ten le chon chu return repeat na type kit ngai na type jo ten le bo chun ti ai hung do de han two step verification is enabled. You need to enter your PIN when you're registering your phone number with WhatsApp again. Chai khat sei kin he aki chai tai na khat ve dinga ki chai tai hi wa chu na WhatsApp ham chu ai lo na phone ham format na mi a na WhatsApp chu abei ting le na ki download na ki update ki ten na number chu chi number hi na mi ki ting le chun ipi na bol ham ti le chi na passport hin hol de na hin hol te na mi ki ding chi chu hin ten chai khat chi chu aki bol dan hin na aki bol dan na alap na chu min phona hin hack thailo he WhatsApp mo min phona hack thailo hin he ma base hacker hilo le topper ho ki ting na hacker lang hacking lang topper hon wang hin hack the na hin hack di a chu chi ki bol he chi ki ven na hin chi bol a le 100 na 99% chu na save de ti guarantee ma he tele chi chu ki save lang sang hi ta na chi iten chi iti la do ki dham chi hi le ala do na dinga chu adang I ma cha bol ngai po anoya disable ki ti x symbol disable ki ti hi na mi a le na passport ho jo se so mang kit yang de na aman teng le chun wang cho hacking cho abai ki na he na teng le na de la pin nong na change the ai lo email on na ki change the in ai ma chu cho nang thu in na ki change nom le ai ma chi ti ai ka koi nom he min a hack nom le hack nan te na ti ale x disable na mi ale na passport ho jo se cho achang chunga mang kit de chu ka he sa je chun nahin phat chom pi de ka ging chan ya chu ka hin sim in nahin do je wa chun na phat chom wa le lung se ten nin ser pe un lang teng le a hi theile a hello lai ho ko ma nahin se ya channel subscribe nahin bol sa ding no ka atim ve chen chu hin ki pa